Telefonu koyacağım bir. Tamam. Hem telefonu koyacağım bir bedenci. Giriş gidip ya. Geli havalar hun amade ne? Hun amade ne? Az amade. Eve bekleniyor musun? Maması. Ya bekleniyor musun? Denk. 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 Geli havalar hun amade ne? Tamam. Ketkarên çapameniya hêja dayîkên me yên dilsoz gelê me yê têkuşer em dibêjin hûn hemû gelek bi xêr û xweşî hatin em ê îro bi bûneya Pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî gelek sazî dezgeh û partiyên Kurd yên demokratîk û azadîxwaz deklarasyonekê bi we re parve bikin. Lê em di serî de dibêjin em hemû cangorî û têkuşerên zimanê Kurdî û azadiyê bi rêzdarî bibîrtînin. Belê û em ji niha ve jî Pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî li tevahiya gelê Kurd û hemû mirovahiya aştîxwaz û azadîperwer pîroz dikin. Deklarasyona me hem dê bi zarabayê kirmanckî be hem jî bi zarabayê kurmancî be. Em ê niha mafê axaftinê bidin hevseroka me derê Rêzdar Şükran Yakut ku naveroka deklarasyonê bi kirmanckî bi we re parve bike. Dirim ki. Zimanê Kurdî hûmetameye Zimanê Kurdî hûmetameye Zimanê Kurdî hûmetameye Merhaba, çapemeniye heja, meyman azizi, şma heme peyrameyin. Ma euro sabah deklarasyonu pancê Gulanê roşan zvanê Kurdkî amê tehet. Roşan zvanê Kurdkî ma heminan re pîroz bo. Raya Perûîrê neteweyê Kurd, neteweyê kotewir, qedîmê merdimiye yo. Zvanê Kurdkî zî erjê kotewir, bingehîn, esasiyê netewê Kurd û Perûîyê merdimiye yo. Çi heykî bi seyan serano sebaçin hezibnayîşê netewê Kurd hawayê ku hovane hewil ameyê Daîş. Daîş ki sê zav kültûr û ziwananê bînan kültûr û ziwanê Kurdkî zî ortera bêro vedartiş. La netîceyê tekoşînê netewê Kurd dîde nê hewildayîşê binkewtê. Ma vînenekî herindê eyde cardişekî vera ziwanê Kurdkî ameyê nevekerdiş. Ziwanê Kurdkî hema fermiyetê de nêeno kabul kerdiş. Rayîranê nevekerdişê tewirêkî çin hesibnayîş, qedexerkerdiş, dorpêşkerdiş û asimilasyonê ziwanê Kurdkî sero bi hawayanê ciyayan dewam kenê. Sermiyan de sermiyan kerdişê ziwanê Tirkiye û her cayê Kurdistanê de û her cayê de Kurd tedi ciwiyenê û heme armanc û weştişoyo ki Kurdî bêrê asimile kerdiş.
زوان کردکی به حلیو دم رید ارتر برو و درتش نوچ سوچه که مردمیه یو بگمان ما کردی به تو هوای دستو ندانه که نوچی برو جا جوی که به کردی سبا ما کردان سیلا شکو به مس به زری و به جانو زوان ما چمه مایو بنگهین اسبیایش ناسنامه جانو جیا مایا نتوه آزاد و دموکراتیکیو زوان ما چمه ما اساسی یا بیایش مایه نتوه یو هر هتان را کلیت آزادی مایو زوان کردکی خطا مایا تور سوریه و جورده یو رزدار Abdullah Öcalan'zi ve taybeti diğer keno ki vayrıdayı zuvane kültüre ko averberdişe inandı lazimiyete ko merdimiye ya kese ki neşkene zuvane hori vayır vejiye neşkene ciye kira vayır vejiye kese ki neşkene zuvane hori vayır vejiye o neşkene merdimiye işe horazı vayır vejiye kese ki zuvane hori ne zane o aver ne beni ni merdime manene tu zuvane dahi ki ne musevi perverdi ey ne binene tineşkene rah tuşaş be fikriye tineşkene çiye ki berhem bir kere una to seryen o ki seketi mezge to merdo mesele zuvane dahi ki kasinanu ave mühimo sabah ki zuvane kültüre maame kadaka kardeş panca sarıyor mate koşine ko gir dane vayr vecayş zuvane kültüre ho vazife heme kesano Bengdayş Rezdar Abdullah Öcalan'ıyor. Açtığı komele demokratiki serbestli azadiye zuvane Kürtki sero münakaşe furt kerdi. Mazi hatta peyni Bengdayş Şefo tarih reyde o mavane hakkınete ve kurdu zuvane kültüre hukukiye horaya beri babet bazari niye o gani bero asengi ki verniya şıkunayışını hakandı amer onayış. Ortara bero ve dartış. Uzvane Kürtki bu vayre statüye zuvane perverdeyi ki komeli azad, demokratik açtığı ki bero saskerdene. Beguman sabaki noçi beroca Gani Abdullah Öcalan etken o bero teklif kardeşi açtığı komeli ko demokratik serbestli azadi hareket bir kero. Bıkabetiyor. Sabaki neyzi Gani şartu merci tevir müsaiti bere amada kardeş o Serene zuvane Kürtkiganı nasname peroizi erju hakkınete ve Kürt statiye Kurdane horayberi hete siyasi u hukuki rabere nas kerdiş. Kanun bingeyi kanunandı bero garanti kerdiş. Maveştane ki tecid korezdar Abdullah Öcalan seroyo tecid o peroye ki erjane nete ve Kurdoyo bi taybeti tecid ko zuvane Kürtki seroyo seraras tekildare gevbinane. Sabah card kardeşi neyzi madote koçuna hoya sabah pautene averberdişe zuvani Kürtki her vakti ra henazah berzi ra bir kere. Mane armancı masay peroye sazgahane zuvani Kürtki parti, dezge, kat, temsilkar deru vare cihaye Kürdi u demokratik ibe. Slogan statya Kürdi pervede bu Kürtki merhale kaneve koşine sabah Kürdi dane despey kardeş. Naraştiye sera münasebeta panje segulane roşan zuvane Kürtki mabene çare gulane hatta yev hazirane heme cayan Kürdistan u Türkiye'de tekoşine habatane bername çalakene ciğer komel de organize bir kere. Mahame kaza deve tağı kuçe keyandı miyane cuvan gedeye üniversite esnafı peroye de kadandı bila bir kere. Raişiyayişe beyaneti girseyi habat bilavet bankart billboardi Kürtki kombiyaş zuvane Kürtkiye miyane şarı peroye sazgehandı form kursiyere şarı kone zuvane Kürtki musnayş alfabe Kürtki bername vendişe şirane batışe estanekanu dengbeji tiyatro peşenge kitabane Kürtki panel sempozyum komhabat konferans şayi konser münakaşaya vengdayiş u slaynayiş u habat ciyadı kada dijital sero bername bini Bani idare heremidi şaredaryan bername meclisede habat diplomatik Hüseyin'in plansaziye kan mirdiye o dekerde amade kerdi. Bitaybeti mado tekoşna sabah kerdişe vaştişi statya Kurdi perverdeye bu Kürtki havandayış peroye astengiyane kanuni cüyayişe ki verniya Kürtki deye serbest u azadiye Kürtkiye her cay komel u ciyade açanayış peroye
نامه جای چیان کردکیه که کرد که ترکی هر جاده بلا بکره راینا نمادو پیرو کردستان و پیروی جایانه که کردی تده جویانه تام احساس کردش ریخستن کردش مصنعیش زبان کردکی بلا بکره بنه آرمانج ویرو باوری ما ونگ خو رسنن پیروی تفگر پارتیو سازگه در دور آزادیواز آشتی پاوتو دموکراتو مردم پرور به تایبتی زیدنگ خو رسنن جینیان جوانان سیاستمداران روشنویران و پیروی کردکی کردستان ده پیروی جویان دنیا ده جویانه بره ما کردی در دور زبان کردکی یا بیاش خوی نتویز آوان بکره هر روز بکره روز روشن زبان کردکی هر دم و هر جاده تکوشنا پاوتش و آوربردش زبان کردکی هینا برد و هیرا بکره زبان کردکی همه قادان کوملی و جویایی شده بکره وایر استاتو بکره زبان پرورده تکوشن خبات تکیه جویه هر کیه دوه کوچه تاغه وارگه جوگهی ده بکره دبستان انورسیه کردکی بکره کردیگهی نه هیچ سوچگان ریده پانجه سگولانه روشان زبان کردکی نکاره سرده کتکار پاوتوق تکوشر زبان کردکی ما پیروی کردان پیروی کسانه که مردمی پاون اینان ره پیروز با بجیو زبان کردکی هر دموهت کردکی هر جاده کردکی کردکی یونه آزادی سبا کردکی هر دمو هر جاده تکوشنه خباته سپاس کنش مهمنان ره جرایا گشتیره کلمه هجا نتویا کرد نتویا که هری قدیم عمر و باهیه زمان کردی جی نرخکی هری بینگهین و جنگر این نتویا کرد و همو مروباهیه صد مخابن به صدان سالن جبرتون نحسباندنا نتویا کرد به آوه کی هوبانه حول هات دایم که وک گلک چند زمان جدا چند زمان کردی جهوله بیرا کرن لید انجام پیکوشینا نتویا کرده اف حولدان تک چون ام دبینیم کل شوناوه پیک آنین لدیجی زمان کردی هاتن نوجن کرن زمان کردی هیجی دفرمیت ده نای قبول کرن بره و ریباز نوجن کری ین جور بجور تنه حسباندن قدخه کرن دور پیش کرن و پیشاپنال سر زمان کردی با آواین جدا بردوام دکن به سرور کرنا زمان ترکی یا لهر در کردستان و لهر در کردل دیجین هی آرمانج و داخواز اوه که کرد بین پیشافتن زمان کردی به حله و به دمیل جی جهوره رابن او یک سوچک مروباهیه کلمه هجا بگومان ام کرد به تو آوایی دستور نادن و او یک بیگ بیم جانه که بی کردی جبو ما کردان وک لاشکی بی مجی بی دل و بی گیانم زمان ما چافکانیا ما یا بینگهین آهبون خوابون ناسنامه گیان و جیانامه یا نتویی آزاد و دموکراتیک زمان ما چافکانی و هیم یکیتیا ما یا نتویی نقطه آزادیا ما یا جهر ملیوه زمان کردی خطا ما یا هری سور و هری لجوره زمان کردی اومدامه زمان کردی اومدامه زمان کردی اومدامه کلمه هجا رزدار عبدالله اوجلان به تایبتی دیار دیگه که خودی لیدر کتنا زمان و چند خواه پیش ببرنا وان بیویستیه که مروباهیه یه کن نکاری زمان خودی در کبن نکارن لطور دشتی خودی در کبن این نکاری بین لزمان خودی در کبن نکارن لمروبونا خوشی خودی در کبن
ey ku zimanê xwe nezanin û bi pêş ve nebin nîv mirov dimînin. Tu zimanê dayîkê hîn nebî, perwerdehiya wê nebînî, tu nikarî rast û baş bifikirî, nikarî tiştekî hilberînî. Wisa li te tê wek ku mejê te miriye. Meseleya zimanê dayîkê qasî nan û avê girîng e. Ji ber ku ziman û çanda me hatibû qedexekirin, 5 sale me têkuşîneke mezin meşand. Xwedî li derketina ziman û çandê peyvîra hemû kesan e. Gelê me yê hêja banga Rêzar Abdullah Öcalan a aştî û civaka demokratîk nîqaşên li ser serbestî û azadiya zimanê Kurdî jî xurt kirin. Em jî heta dawiyê li gel bê banga dîrokî ne û dibêjin mafên neteweya Kurd ên zimanî, çandî, siyasî, hukukî û xwerêvebirî ne mijara bazarê ne. û dibe hemû astengên li ber bikaranîna van ji holê bên rakirin û zimanê Kurdî bibe xwedî stûtû û zimanê perwerdehiyê da ku civakeke azad, demokratîk û aştiyane bêsaz kirin. Bêguman ji bo ku ev yek jî pêk bê dibe Rêzar Abdullah Öcalan bikaribe ji bo pêkanîna aştî û civateka demokratîk, serbest û azad tev bigere û bixebite. Ji bo vê jî dibe şert û mercên herî guncav bên amade kirin û di serî de zimanê Kurdî dibe nasname û hemû nirx û mafên neteweya Kurd û statiya Kurdan a xwerêvebirinê jî ji aliyê siyasî û hukukî ve bênasîn di makeza gûn û zagûnan de bêmîsoger kirin. Em baş dizanin ku tecdîda li ser Rêzar Öcalan di heman demê de tecdîda li ser hemû nirxên neteweya Kurd Polisi ikazıdır. û bi Koşulu parti taybetî jî içerisinde açıklama tecdîda yapan li durumun ser polisin zimanê birinci Kurdî ikazıdır. rast Yapılan berast açıklamada dêkirdarî bağımlılıklara hebin. müsaade edilmeyecektir. Gruba polisin birinci ikazı. Gelê me hêja, gelê Kurdê têkuşer, ji bo pêkhatina vê jî em dibêjin em ê têkuşîna xwe ya ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî ji herî demê zêdetir, bilindtir, xurttir û berfirehtir bikin. Bi vê armancê em wek hemû saziyên zimanê Kurdî, partî, dezgeh, qat, pêkhate û derdorên cuda yên Kurd û demokratîk bi duruşma statiya Kurdî û perwerdehiya bi Kurdî merheleke nû ya têkuşîna zimanê Kurdî didin dest pêkirin. Li ser bingehavan rastiyan em bi bûneya bazeyê gulanê cejna zimanê Kurdî di navbera çarê gulanê û yekê hezîrenê de li hemû deverên Kurdistan û Tirkiyeyê têkuşîn, xebat, bername û çalakiyên cûr bi cûr li nava civakê li dar dixin. Li hemû navçe, gund, tah, kolan û malan, li nav ciwan, zarok, zanîngeh, esnaf û hemû qadên din em ê xebat û têkuşîna zimanê Kurdî belav bikin. Meş, daxuyaniyên girseyî, xebatên belavok, pankart, bîlbordên bi Kurdî, civînên zimanê Kurdî yên li nava gel û hemû saziyan, form, kursiyên gel, gonên zimanê Kurdî, hînkirina alfabeyên Kurdî, bernameyên helbest xwendin, çîrokbêjî û dengbêjiyê, şano, pêşengeyên pirtûkên bi Kurdî, panel, sempozyum, komxebat, konferans, şahî, konser, gotobêj, bang û gaziyên xebatên cûr bi cûr ên li ser qada dijital, bernameyên li bin banê rêvebiriyên xwe cihî, şaredariyan, bernameyên li meclîsê
خباتین دیپلماتیک و گله خباتین دین پلان سازی کمه یا تروریستی هست. گله می هجا دیدم باش بزانن به تایبتی امی تکوشینا خواه یا جبو بیگانینا داخوازا ستاتیا کردی پروردهیا بکردی راکرنا هموها سنگن زاگونی و جیانی یلن پیشا کردی سربستی و آزادیا کردی یا هر درجه با کجیانی بگراندنا همون نابن جو تشتن کردی ین کوی کرنا ترکی لهر دره بلاو بکن دیسا امر همو درین کردستانی و لهمو درین کوی کرد لیدجین هشمندیا ساس کرن ریخستن کرن و هنده کاریا زمان کردی بلاو بکن گلمه هجا ببه آرمانج بیر او باوریه ان به تایبتی بانک لهمو تفگر پارتی سازی و در دور نازی خواست آشتی پاریس دموکرات و مروبایی پرور به تایبتیشی بانک لجن جوان سیاست مدار روشنبیر و لهمو کردین لهر 4 میلیون کردستانی و لهمو در این جهانه دیکن که ورن ام کرد لدور زمان کردی یکی تیا خویا نتوایی ساز بکن هر روژه بکن روژ و جشن زمان کردی هر دم و لهر دره تکوشینا پاراستن و پیش ببرنا زمان کردی خوردتر بلندتر و برفراتر بکن زمان کردی لهر قادن جواکی و جیانی بکن خودی ستاتی بکن زمان پروردهی تکوشین خبات تکلی و جیانی به تایبتی ام هر مال گند گولان تاخ وارگه و جینگه که بکن دبستان و زانینگه این کردی بکن کردیگه هر یجمه بلا ببه تکوشر درویش و ملیتان زمان کردی ببان استورامانان بازه گلانه ججن زمان کردی جنهابه دستریده جهمو دایکن کرد کتکار پارزبان و تکوشر زمان کردی لهمو گله کرد و لهمو مروبایی پارزان بیروز به بیجی زمان کردی هر دم کردی هر در کردی کردی یکیتی آزادی جبو کردی هر دم و لهر دره تکوشین و خبات زمان ما رومتامه یا زمان ما رومتامه یا زمان ما رومتامه یا کلمه هجا سازو دزگین که پیشنگیتیا به دکلاسیونی دیکن اوین سازین مین زمان کردی مد در کردیگه آنکا در بورتان در مدیا در آرسیسا در برجا بلک آبستا در آری در مدیا در انسوتیا کردیا آمده انسوتیا کردیا استانبولی جودی در فرات در کوبارا دستار دم پارتی دبپه تجا دایک ناشتی مجلس جوانان کمله حقوق ناسین آزادی خواست پلاتفورما کدو دموکراسی مدیا در مد توهار در گوش در کمله روزنامه‌گران آدیجله و فراتی کمله روزنامه‌گران جن این مزوپوتامیایی کمله و ویژکارین کرد نابنده چاندا مزوپوتامیا کمله چاندا دیجله کمله چاند هنر یا مزوپوتامیایی کمله چاند هنر یا رنگین ساناتولیا کمله آریان نابنده چاندا بهار
کوملا اکادمیا سینمای یا رجلتا نابین ما موزیک شانوا باجرا آمده قاست سوزدر پنا کرد یو کرد کنگره اسلامی دموکراتیک کومله علاویین دموکراتیک کومله هفت و هشتان کلمه هجا افسازو دزگه من لسر نابه همو کردن ورات پاریس کردن کو یکیت یا گل کرد آزاد یا گل کرد خوازن کردن کو همو مافن نتوا کرد پاریزن بانگو گازی دیکن کو ام لهر باجاره که دچار گلانه حتی یک حزیرانه او بیشت هنگجی هر روش او لهر داره خبات و تکوشی نخوا یاج با زمان کردی برفرهتر بلندتر و مایندرتر بکن امجاره کدن دی بیجن تو هز ده نکاربه زمان ما جوله راکم امی آلا زمان کردی لهر در کردستانه اول اسمان مروبایه پل بدن جاره کدن هم دی بیجن بیجی زمان کردی بیجی زمان کردی بیجی زمان کردی چبای تبلی بوناوه گلک سپاس بکن زمان ما رومردامه یا زمان ما رومردامه یا